بله سردوزگری وها دبیجه تمام رایدارین دولتی جی وها دبیجن که ده انجاما ناکوکی و آلوزیه که دمدریج ده اف بویر پیک هاتیت نبرا هر دو مالباتان ده خوازن کراسکی جواکی یعنی ناکوکیه که جواکی لمسئله بکن ازیج سروکی بره بارو یا آمده و پارێزەر بڕێز محەممەد ئەمین ئاکتار بپرسم کا ئەو لەسەر وێ بوویەرێ چ دەبێژن بڕێز ئاکتار دەم باش دەم باش بەڵێ ئەس باوەڕ دکم و داخویانیên تەمامێ ڕایەدارên دەولەتê guhdarkirine yan jî xwendine heta vêkêliyê serdozgeriyê jî daxuyaniyek daye dibêjin meseleyeke civakî ye 12 salin yan jî 11 salin ev her du malbat برنگێکی ژرەنگان دناواوان دە پەفچوونێک هەبوویە ئەف ژید ئەنجاما وێ دەچێ بوویە ناخوازن ببێژن نیژادپەرستی یان جی مۆتیڤاسیۆنێکە نیژادپەرستی لە پەی vê êrişê heye yanî kîjan nîşan çi biryarê dide kî dikare biryarê bide êriş nîjadperestî ye yan na bêguman êriş nijadperestî ye yani tik şık gumaneka min tuneye ji vê ji ber çi dizanim veya berî hingajî yani di meha Gulanê da êrişkî yani ser vê malbatê ev malbat heft kesê wan kesê got îro hatine do hatine qetilkirin her heft kes jî birîndar bûne ji vê di gotinê wan da dibên ki ji me re gotinekî hûn Kurdin em naxwazin hûn li vê dirê bijîn em li vê dirê nabin ê duya Rayadarê hikûmetê, rayadarên devletê hemû dibêjin ki ev ya îhtilafkî navan de ye. Merî îhtilafê bi nav dike. İhtilafkî çi navan de ye? Li ser erdekî axekî îhtilafkê ye ser navan. Ser milketa wê îhtilafkê ye. İhtilafa çi ye? Danûsendînkî wan heye nav hevda li hev du asê bûne. İhtilafkî çi ye? Yekî birîndar kiriye, yekî ji yekî kuştiye, kuştinkî nabera wan da çêbiye. Yekî qîza yekî revandê, qîzkî revandê çi kirine? Yani ihtilaf sebebê îhtilafê çi ye navan da. 11 sala eger îhtilafkê hebe gerek bir evre binavkirin. Nav her du malbata itlaf ki çavaye. Gavadın de beri go dünüçe ve da Japonya'ya agahi go megirte. Bavarım merve ki nezki malbatı go ki ev malbata go beri inga erişaniye servan dibe ki ne guman barkirin. Dibe ki şüpheme bir şuan çene belki zedi juan durtun kesedin ve katliame karani bin. Veya gote, tişki usa gote. Yani go veya hey şüphe ser hey. Duyamin, çi itlaf ekida, katlian ki bihavi, junu zaru mer tebi hev nayn katıl kiram. Edineka, iro dibe ki, şu bu dozgeri, serdozgeri, bıdaxuyan ya xuda, xu tekzib dike. Dibe ki biz kes ten tamam barkirin, de kes hatme deste serkirin. Eğer deh kes atmaz deste serkirin o he deh kese tilwan nigari verin deste serkirin veya tişek xoya dike. Yani veya xoya dike ki biz dahan kesan biser ve malbatı da eriş birine go linç bikin. Veya ihtilafı ki dernak be. Mecin ki tişek nekaj bu çirçin serve malbatı itlaf ki navan da be şu dümeh beri erişe ve malbatı ne ve hafta kesa birindar kirne. Yani gere evj ve malbatı tırs bikin. دهمو به جواکه دا بیاویه گوا مرف یکی مالباته کی ضرره بگینه که مرف فکرش وی مالباته که گو وی ضرره گو مرف دایه وان او به سبب تحریک کرنه این مالباته گواتی قتل کرن قد تحریک نبیه دو بخو دو از به پارزر وان جا خویم تلفنه ناس کم به عبدالرحمن قرابلوس جا خویم جمر گوگی گو ایرو لب جمع مبونه ساعت نزی سیاست بچم نابا پشتی نیورو لبجم بونه گوتنه که بنا حتی تبردانه جالی ابدیه دا پروبلم منم دترسن بنا me büküşün دترسن گوش بیوا جم قتل چون مالا کو 3 saat sonra atın قتل kirin veya koyadı ki sebep ki gava gorayadarin hükümeti sebep ki nişani medre itlaf çiye itlaf nav bikin bejin ardaval havası be mrişke van tebliğ bune bejin zaruke van şarkirne yani sebebi ki nişan mıdın ama veya nişan nadir malbat bu hoşut beje veya da beje. Hatta iro madem ki tişki hava bu maha Gulanê de eriş atlı sermay malbatı jali evliye da başıma evkine girte. Bir bu gavanı kam faham ki malbat jali xuva bi imkanı xu kamera dani dora mala xu.
Bu hem kameraya kese ko ilişkine bir havaya verin tespit kırın. İhtimal ki bir havaya verin tespit kırın. Ve beguman erişeki necatperestiye le sebebi veji hem rayadar hükümeti hem çapameniya Türk ve zemineki psikolojik ver hazırdıkın. Sebep cevap. بله برز اکتر خود تمام تاریخ کومارا ترکیه ده اگرم بری خوبت نه بویریم به آواهی هر چه بونه دوباره بونه دیجی کرداو نه آیه کمینه براستی نه بقا داویجی دروشه که وهاده مروف دکاره ببیجه نها جان و مال کردان لترکیه پاراستیه مرنی کاره بیجه مرنی کاره بیا بیجه ایرو جان و مال کردان ایرو جان و مال کردان راستی جی دبنه تهدیدا ایریشه دایه Kürt jiye go nav Türkiye'de go Türk gelenperi daha zeden jwan zeden lüve de beni tehdit ekilane. Kürde go revi mi mciki davın. Benim Daristan agır berdan Daristan agır peketne. Heki Kürt reya hotçin. Hatta de ki jubu alikariye tefandına agır çune go Kürt bune erişat neservan. Sırf go Kürt'ün erişat neservan. Zemine ki viha bir psikolojik ati hazır kırınız civakera. Civak Kürt'da ju saat ki bu saatiye bakırın ki Kürt'da sebebi her tişir kolbine. Bak dijminatil çavki dijminatil edinere. Embece ve malbatı hafta ki bereci malbat ki din erişe nicat perestip servanda evcil konuya keski juan hata katıl kırın. Hafta ki değer odun naber derbasu ilo haft kesten katıl kırın. Veya teşeki nişanı mede. Çima malbat ki neka erişin alça servan. Bir şekli. Bir hovane. Bir avi katliama ki bir avi bejmara zede haft kesan. İcazı serdayı tere katıl ne kirne? Agır bari khan yevandın. Eviyacı nişanı teşekiye. Sebebi teşek nişanı jmara. Dübe me bir şevtinici. Eme bir şevtinin. Do bemeci ki Bosna Sırpa çavar boşuna katıkın. İro bivi avi nişanı medden. Bak levederiş konu bu kebiyavi. Ve erişek nizat peresi eğer radar hükümeti muhalefet bxo lehember veya o ve erişe binav nekirse evi konu bu ke. Hinki erişe nekal hereme neka evi bu kavmin. Jber ve ekeci hem radar hükümeti hem muhalefet bxo gerebece ki ev erişek nizat perestiye hem ve nizat perestiye de sekirin. O çi icab ke bu cezakirna vaji hami evki rebazi emebimeşin dekorince bimeşin gere veya beje ki bu sebep gere böyle cezakirin gava veya raya geçtiren neye götürüyor raya geçti veya baver ne kese Kürt canı yok mali huda valla ne parastine o editırsın yani o evleyi evleyi de naminin canı mali van tehdit beni tehdit eder. Le brez tubxoji mafnasaki bi tecrübeye be azmune salin duru drejin تا سروکاتیا بارویا آمدهجی کریه تا بویرین بوی آواهی گلکی دیتنه براستی دروشین وهاده دولت حقوق دولت ترکیه دادوریا دولت ترکیه مافی کردا پاراستی تجاری نه hayana pratik ki becezakirini heye demeşe çek minak karım dedim yani katıkline çen kesem beşin Kemal Kurkut abduzanı ki Nevroz'a 10,000 hufdan da hat katıl kirin peşi da xuyani rayadan hükümete şu gotun em beşin ki Ahmet Bajar Ahmet rayadar van şu gotun ki ev kes bomba servida gire daybiye jbervi tehdit biye paşa xoya kir ki rojname ger ki Abdurrahman Gökvan'a hamiya evkir bu venev ikişan bu peşi go kişan bu veya xoya kir ki guatiye katıl kirin doz at vekini davya dozu içi bu doze da demek ki nezda karar berati haddayini der hakkı kujere Kemal Korkut'ta veya pratik veya nu veya berçava bu cinayet ki berçava at bu hayya o gelek caran vihavi kesi gotna katıl kirin pratik ki be cezakirniye vijiveyaji kujer cesaret dikirin demek ki devlet amine daraz amine evimi pareze yani ve psikoloji kidare hub kertine vihavi katliam dike kuştun dike biya jiber ve cesaret dikire jiber ve gama ve ev pratik o bu meşesese Kürt ezbalarını demek ki peşameda taluke mezin peşe kurdağı için. Ve demek ve Kürt çava xwe biparêzin birêz yani kîwan biparêze yan ew bixwe
bi çi rengî xwe biparêzin ku careke din rastî qetlîamên wiha neyên. Yani Kürt nêzî hevdû ciyê got bî havî got kêm bin ejmara wan kêm be malê xwe nêzî hevdû cî bikin nêzî hevdû bicî bibin bi hev dûr hev têkildar bin ji hev agahî bisînin çawa bêjin derî pacê xwe herhalde vekûyê bigirin qemera li malê xwe çê bikin tişek werîşê servan de biweşîn bibî havî tişekî nêka ji destê Kurdan ayê li Konyayê Kurdekî li Konyayê be li bajarkê Konyayê jî bajarkê nêka nav Tirkiye de be bi çavî ew ê xwe parêze çok parêze yani navanda êriş were ser wê xwe çok parêze yani nikarim tavsiye bikim bêjim çek û sîlah bila bigire destê xwe biya wê xwe parêze vê tu nikarî vêya bêjî devlet gere wan parêze devlet got nebêje em hemmelatiyê min in hemmelatiyê min de nav li ber hember qambûr li hember qanûn wek hevin geva got vêya nebêje ez wezîfedarim got hemmelatiyê hemiya biparêzim geva got devlet vê nêrê nîm be bawerim Kürt xwe nav ewlehiyê de nebînin. Gelekî spas birêz Hemed Emîn Aktar serokê berê Baroya Amedê û mafnas ji Amedê mêvanê me bû zor spas.